Ako si ikad popio vodu iz javnog izvora ili odškrinuo led u restoranu, možda si nesvjesno uleo nečiju mokraću u svoj organizam. Na kraju ću ti pokazati šokantne činjenice o količini bakterija i ostalih nečistoća koje se mogu nalaziti u našoj vodi, ali prvo, ja sam vaš danji voditelj. Kako su stvari toliko daleko otišle, da možemo bezopasno reći da smo možda svi pajlali nečiju mokraću. Za početak, razlog zašto se to dešava nije baš ono što mislite. Nije samo zbog loše čistoće vode, već i zbog specifičnih procesa koji se odvijaju u našim tijelima i okolišu. Kada ljudi uriniraju, njihov urin sadrži mali broj bakterija. Međutim, kada se urin otpušta u vodu, te bakterije mogu početi da se razmnožavaju. U prvom koraku, bakterije se množe u vodi i stvaraju posebne komplekse koji mogu izazvati problema kod ljudi koji ju konzumiraju. Ti kompleksi mogu sadržavati širok spektar patogena koji se mogu prenijeti kroz vodu. U drugom koraku, sistemi za čišćenje vode ne mogu u potpunosti ukloniti sve one bakterije, tako da se one nastavljaju razmnožavati i učišćavati vodu. Na kraju, mi kao potrošači koristimo tu vodu za piće, kupanje i drugu upotrebu, potpuno nesvjesni opasnosti koja se krije u njoj. Jedan od primjera koji ilustruje ovaj problem je slučaj poznatog europskog grada koji je imao velike probleme sa kvalitetom vode. Kada su građani počeli da se žaliju na lošu kvalitetu vode, lokalne vlasti su odlučile da preduzmu radikalne mjere. Ustanovljeno je da je voda bila kontaminirana različitim bakterijama, uključujući i one koje su se razvile iz ljudske mokraće. Na kraju ću ti pokazati šokantne činjenice o količini bakterija i ostalih nečistoća koje se mogu nalaziti u našoj vodi. Što se događa sa našom vodom? Koliko je zapravo sigurna za piće? Koliko bakterija i ostalih nečistoća možemo očekivati da se nalaze u njoj i šta sve to znači za naše zdravlje i sigurnost? To ćete saznati sada. Šokantne činjenice o kvalitetu vode su toliko ozbiljne da će vam otežati spavanje noću. Zapravo, prema istraživanjima, u prosjeku, svaka 4. osoba će doživjeti neki oblik bolesti povezane sa kvalitetom vode. Ako voliš trending teme, top liste i viralne priče, zapratite Top Klik i uključite zvonče.